ibishya agashya. Ese ibi ni ibishyara cyangwa ni agashya? Ni ibintu byari byitezwe cyangwa ni ibintu bitari byitezwe? Umukino wari witegerejwe n'abantu benshi kuri uyu munsi wo ku cyumweru mu ndangira za weekend wari guhuza ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Manchester City. Ibyayo bibaye umuriro, bibaye kasamutwe. Noneho amagambo ashize ururondogoro ku bafana b'ikipe ya Arsenal, babwiye Arteta ati ibi ngibi rwose ukoze ubikorere n'andi makipe urebe ko waduhereza igikombe uyu mwaka. Ku ruhande rw'ikipe ya Man City naho hari ibyavuzwemo byinshi cyane bitandukanye. Ndatekereza ko abafana b'ikipe ya Man City baraye nabi, abafana b'ikipe ya Arsenal baraye neza nyuma yo kunyagira Man City. Grand frère cyangwa se umwarimu ahondaguwe n'umunyeshuri, induru zirahava. Uretse ko muri iyi myaka n'ubundi imaze iminsi ishobora, ndavuga Arsenal imaze iminsi ishobora Man City, ni ibintu bimaze iminsi bisanzwe, ariko ibibaye uyu munsi byo nakasamutwe. Ndagira ngo tuganire kuri uyu mukino. Turaganira ku bice bibiri by'ibanze byabaye mu mukino. Harimo igice cya mbere cyuko umukino wagenze, imyitwarire yabayemo, ibintu bitandukanye. Noneho tuganire n'ibyaranze udushya twaranze uyu mukino nyuma yaho. Noneho tuze gusoreza ku bijyanye nuko effect byatanze, impact byatanze kuri buri ruhande, kugira ngo turebe ukuntu twakora kino kiganiro kandi tugikore mu gihe gitoya. Ndabasuhuje nanone, mbifurije ishya n'ihirwe. Ni wa muhungu wanyu Muhondo Mwigi Mekere muri bombe Byaba mu mabuye y'agaciro, kandi nkomeza kubasaba gukora subscribe, gukora like, gukora share, kureba ikiganiro mukakirangiza, ndetse nawe utarabasha kuba umunyamuryango wa Dako Sport Show, ndagira ngo ushishikarize gukora subscribe kuri channel ya Dako Sport Show. Ubu rero ngubu aka kanya ndagira ngo mbabaze aka kantu kamwe. Wowe ukurikije uko ubonye weekend yakugendekeye, uko ubonye weekend yagenze muri rusange, ubonye weekend yarakugendekeye gute? Ese niba ufana Arsenal, niba ufana Man City, uraye gute? Ibi byose rero ni ubuzima muri rusange bugira ups and down. Ni ibintu tugomba kujya twihangana mu buzima busanzwe. Reka ndeke kubatindira, reka ndeke kubitindamo cyane ibyo ngibyo, ko ubuzima twese muri rusange turabusangiye. Ahubwo reka twigire ku nkuru y'umunsi, nkuru nyamukuru. Ikipe Arsenal inyagiye ikipe ya Manchester City ibitego 5-1. Ni umukino utari witezwe ko ibintu byari kubaho, ariko ibi bintu byasubije inyuma bivugwa ko ni ibintu n'ubundi mu myaka ya kera yashize mbere yuko Gabriel yinjira mu muryango w'ikipe ya Manchester City. Ubundi Arsenal ni ibingibi yajyaga ihereza uyu muntu witwa Man City, nibyo yajyaga imutsinda. Reka twinjire mu mukino muri rusange. Ni umukino watangiye ku 12:30, aho ikipe ya Arsenal yari yakira ikipe ya Manchester City Emirates Stadium. Mu izamu rya Arsenal harimo uwo bita David Raya, kabiri Timberi, gatanu Saliba, kane Magalhaes, kuri gatatu yaranje umwana witwa Lewis Kelly. Hagati muri mediane harimo umukinnyi Partey wakinnye 6, Declan Rice wakinnye 8, Odegaard wakinnye 10. Imbere nk'ibisanzwe hakinnye uruhande rumwe Martinelli, urundi Trossard, batakisha Kai Havertz nka force 9. Ni ikipe ya Manchester City rero. Umutoza yari yahindiyemo mu izamu, yakuyemo umugardien Moraes, yabanjemo Ortega, kuri kabiri harimo Matheus Nunes, kuri gatatu harimo Gvardiol, umutima wa defense hakinyemo John Stones ndetse n'umukinnyi Akanji. Midfield yakinishijemo Kovacic 6 na Bernardo Silva ku 8. Imbere yaho kuri numero 10 yakinishije umukinnyi bita Marmoush. Foden aza gukina ku ruhande rumwe, umukinnyi Savinho akina ku rundi ruhande, batakisha nk'ibishanzwe Halland.
ni umukino watangiye ku mpande zombi ubona ko amakipe ari kwigana, ariko Arsenal ntabwo yahaye agahenge na gatoya ku munota wa kabiri ku makosa yarakozwe n'umukinnyi Akanji kayafata ahita arekipera baro ahita ayihereza umukinnyi Odegaard nawe ahita amumiza mu izamu. Igitego cya mbere cya Arsenal kiba kirinjiye. Ubwo rero umukino wakomeje, igice cya mbere barakina baragorana, Kai Havertz bagaswata ibitego. Ndibuka nka counter attack Arsenal yakoze, baro nziza yari yambuwe na Declan Rice, Kai Havertz aswata igitego ari wenyine mu izamu, aragiswata. Induru turavuga duti ibintu Arsenal iri guswata bishobora kuza kuyikoraho. N'ibindi byinshi bigiye bitandukanye byagiye bivamo nk'ibyo ba Martin Odegaard. Imipira Martin Odegaard uyu munsi utakinnye neza ku rwego rw'utwo dusanzwe tumuzo ko Odegaard ubundi mu mikinire ye ni umukinnyi ushinzwe guhindukiza transition z'ikipe ye ajyana kwa adversaire, ariko uyu munsi ahubwo noneho yicaga transition. Imipira myinshi cyane bamuherezaga ngo bahite bakora ikintu bita muvoma ihindukiza ikibuga, ahubwo yayangizaga. Ni ibintu byagoranye cyane, gusa amanota menshi cyane kuri Partey wakomeje kugaragaza ko uriya mwanya kiriya kibuga agikwiriye kugikinamo. Umutoza yamaze iminsi amwibeshyaho. Ni umukino wakomeje, igice cya mbere cyaje kurangira ari kimwe ku busa ikipe ya Arsenal, ariko ubona ko ikipe ya Arsenal irimo iraswata cyane bishobora kuza kuyikoraho. Manchester City igacishamo igashaka udushance, ariko ukabona byayangiye. Mbese ukabona Manchester City ntabwo birakunda bakuvasa ikintu birabakundira, abakinnyi ba Bernardo Silva bakagerageza bikanga, ariko ukabona ko ikipe ya Arsenal irimo iragerageza kubona uburyo ariko ikabuhusha. Igice cya kabiri bagiye mu kiruhuko, igice cya kabiri kiratangira ku minota 55 gusa, nyuma y'uburyo Arsenal yamaze nabwo kugenda iswata na Manchester ikagenda iswata ubundi buryo, ba Savinho bagateramo bikanga, ba David Raka babiri bamba na ba Halland bakagerageza bikanga. Umukinnyi rero Halland ku mupira mwiza yarahinduriwe na Savinho, Matheus Nunes bamuhaye hariya ku ruhande arawufunga, awucomekera umukinnyi Savinho arawufata, atanga agapasi keza aragaterura, gasanga Halland ku mutwe rwose free header. David Raya nta kintu yari gukora, bya biganza byo bajya bangone birebire wapi ntabwo byakunze. Igitego cya mbere nayo Manchester barakibonye, turavuga dutuba umukino wahindutse. Ibitego byose Arsenal yaswase yagiye yitakarisha ntibigiye kuyikoraho, ariko ntibyakunze nubwo bayaye kanya kagahenge ko guhumeka. Umukinnyi Partey ku makosa aba defense b'ikipe ya Manchester bari bamaze gukora, umukinnyi Foden kuri pass yarashatse guhereza Bernardo Silva muri mediane, umukinnyi Partey aba yayibonye abarayibye barayitwaye, byahise byihuta cyane. Partey yayifashe rwose arekuramo Gatarina. Igitego cya kabiri cya Arsenal kiba kirinjiye. Ubwenge bwinshi cyane Partey yakoresheje, habayemo deflection ya John Stones, Ortega ntabwo yamenye uko byagenze, ariko ntabwo Arsenal yatumaga bitinda. Nyuma y'iminota 6 gusa umukinnyi Lewis Kelly ku mupira mwiza cyane bampashe Odegaard arinjira, afata icyemezo arinjiramo, ateresha inijyo kandi akinisha imoso buriya, ateresha inijyo. Igitego cya gatatu cya Arsenal kiba kirinjiye hatarashira igihe kinini, ako Manchester yabanje ikora amaramplacement, ikuramo ku minota 77 ikuramo Foden, yinjiza De Bruyne, yinjiza na Makatish, ikuramo Omar Marmoush. Noneho ku minota 76 kuri counter attack yari maze kuba neza, bavuye mu rubuga rw'ikipe ya Arsenal bakora counter attack. Martinelli arazamuka, Kai Havertz asaba umupira, nyuma y'ibitego byinshi yari amaze guswata yaje kwikuraho amakosa, atsinda igitego cyiza cyo kudepoza kavu nziza kuri deuxième poteau. Igitego cya kane cya Manchester kiba kirinjiye. Abafana ba Arsenal baravuga bati Manchester uyu munsi tugomba kuyibamba, inatujyana ku murongo wo gutwara igikombe. Ni umukino wakomeje, umutoza wa Arsenal yaje kureba ukuntu umukino umeze, afata Martin Odegaard aramusohora, asohora na Trossard, yinjizamo Moreno na Nwaneri, yongera asohoramo Kai Havertz na Lewis Skelly, yinjizamo Sterling na Calafiori. Ubundi ku munota wa 90 n'inyongera y'iminota 3 uwo bita Nwaneri yaje kubisoza neza cyane, nanone kuri counter attack nziza cyane. Barapasanya barayiga abakinnyi ba Manchester City, noneho umupira urongera ugaruka kuri Nwaneri wasunitse rimwe, za baro Saka gatsinda zo muri kavu ya depoje hepfo kuri poto yo hepfo. Igitego cya gatanu cyo kirinje kuri pass nziza Declan Rice. Arsenal iba inyagiye ibitego 5 ikipe ya Manchester City ikomeje kugorwa n'iyi minsi irimo muri iyi minsi. Manchester City urebye mu kibuga urareba ukabona Manchester City ahantu irimo irapfira ni muri mediane, muri midfield. Urabona ko midfield irimo iraburamo umukaseri
Kovacic ari mu kibuga ariko Kovacic ntabwo ari kwambura imipira myinshi ndetse nabwo ari gukoresha pressing ye ntabwo iriyeje ku rwego rwa Man City. Ikindi cya kabiri, abakinnyi b'ikipe ya Man City bamaze kuba nk'abakinnyi bamaze kutizera ko gutwara imikino bisigaye byoroshye. Urabona ko bongeyemo no bita Omar Marmoush, bongeyemo Abdulkadir Kozanov, bongeyemo umukinnyi bita umukinnyi wavuye nawe muri cya gihugu cyo muri Brazil, ariko nubwo bongeye umwuka mushyashya urabona ko Man City ifite ibibazo, mentalite ishobora kuba yarasubiye inyuma. Ikindi, Man City yibasiwe, turi kubona ikipe ya Man City yibasiwe n'ibibazo by'imvune. Umukinnyi umwe arakira nka John Stones arakira, ariko Ruben Diaz agahita avunika, ugasanga uriya akanja ameze neza ejo akayagiye. Urumva abakinnyi benshi bagiye batandukanye, none ukongeraho ko n'abakinnyi bandi nka Gundogan, Kevin De Bruyne ni abakinnyi bamaze gukura kandi bamaze no kuruha. Ni ibisobanuro byo kubona ko n'abakinnyi bandi ba Man City bano bashyashya ntabwo bariyumva mu mukino w'ikipe ya Manchester City. Ikindi, uri gusanga ari guhengeka cyane, uri gusanga abagoshe babiri barimo barakina ku mpande bombi, ugasanga umwe yakinnye uruhande rw'iburyo rw'imbere ari umugoshe, n'undi yakinnye uruhande rw'ibumoso rw'imbere, bose ari abagoshe. Ikindi, ugasanga arahora ahinduranya imikinishirize y'abakinnyi. Nk'ubu ngubu ndagira ngo nkubwire ngo Matheus Nunes ntarakina umwanya wo kuva yagera mu ikipe ya Manchester City. Aho bigeze ubu, Bernardo Silva imikinishirize yarasanzwe akinamo si yari gukina muri iyi minsi, birimo biramusaba gukina ibindi bintu bitandukanye. None ugasanga ari gufatana ba De Bruyne kugira ngo atababura ku mikino nk'iyi ngiyi binini birimo attention, akababanza ku ntebe y'abasimbura, cyangwa se nuko banakuze badafite ya pressing iri hejuru akababanza hanze. Ugasanga rero birimo biratuma imibare myinshi ye igenda yangirika, bikaza kumugeza ku kibazo cyo gutsindwa cyane. Ukongeraho ko buriya ikipe iri gutsindwa cyane no kwiyakira biragorana mu mutwe w'abakinnyi, kugira ngo bazumve ko imikino barimo baragenda bayibona cyangwa barimo baragenda bayibura ku ruhare. Sinzi ukuntu nabigusobanura. Urabona umujyo urimo uragenderamo muri iyo minsi, iyo umaze kuba too much ushiduka no kubyikuramo biri gusaba imbaraga nyinshi cyane. Urugero, Man City gutakaza cyane, urabona ko iyi Man City ntabwo ari ukuvuga ngo Man City ngiroroshye cyane, ahubwo hari agati point kabuzemo, hari akantu kagaragara ko kabuzemo kubera ko gutsindwa kwayo suko iba yarushijwe cyane kuri rwego rwo kwezi. Aho gutsindwa kwa Man City ni kwa kundi usanga abakinnyi bamaze kwiyenerva, sinzi niba ariko bavuga mu Gifaransa, kwiyenerva, kumva ko nyine batashoboye cyangwa batabishobora cyangwa batabigarura. Dore ko n'umutoza wayo yavuze ati, yarabanje aravuga ati uyu mwaka ngiye igikombe nakivuyeho. Arongera aravuga ati natwaye ibikombe, natsinze imikino myinshi, nakoze uduhigo, ikintu rero mwari mutarambonaho ni ugutsindwa cyane, nabyo muraje mubonaho. Iyo mentalite ijya mu bakinnyi. Then arongera aravuga ati tugomba kugaruka tukerekana ko Man City ari yindi Man City yari ikomeye. Barongera amusinyisha amasezerano agumamo, cyamuteye no kuba atumvikana n'ubu na madame we, bashobora no kuzaviramo divorce, ariko bamuha kontra nziza n'amasezerano meza, bituma agaruka avuga ngo noneho tugiye gushyira hamwe twongeye tugarure Man City ku ruhando mpuzamahanga yongereze ikomeye. Kuva uwo munsi rero ahashize iminsi mike yatangaje ngo nitsinda Chelsea nkareba na result ivuye kwa Arsenal na nayisinze cyangwa se nagize result nziza, bishobora kuzansubiza ikibazo cyuko nakomeza kugenda kuri race y'igikombe. Ariko ndagira ngo mbwire inshuti yanjye, kire kuri amusutare w'umupira, Man City nta bushobozi ifite bw'uyu mwaka bwo kuba yagenda ku gikombe. Hari ibintu biba bidashoboka nyine tu. Man City uranayireba ukabona mu bwenge bwayo ibintu birimo, buretse Chelsea ifite ubugoryi, navuga ngo ubugoryi bw'abamantalite y'abakinnyi bari hasi, badafite imyumvire yo kuwininga cyangwa se yo kuba champion, bakiri muri za kipe bagiye baturukamo bataramenya ngo bari gukinira Chelsea. Ugasanga n'umutoza nawe aracyafite cya kibazo cyo kuba ntarabasha kumenya ikipe atoza, cyangwa se agakora ayo rotation mabi no kwa kundi kwigira umuntu w'umutacticien cyane, akazana n'ubundi buhanga. Hari ibintu nyine abatoza muri iyi minsi usanga bari kwica abakinnyi, ugasanga umukinnyi arakina umutoza, ntabwo umukinnyi aje gukina wa mukino we akina ngo afate icyemezo nk'umukinnyi wapi, ahubwo arakina avuga ngo umutoza ibingibi yarabitubuje, ahangaha nimagera biraza kugenda gutya. Kandi abakinnyi ba kera buriya bafataga icyemezo bantu banjye, abakinnyi ba kera baragiye bakurikirana ba Frank Lampard, ba Gerrard, uzancungire nawe muri iyi minsi kugira ngo uzabone umukinnyi afashe icyemezo cyo gutera ishoti nyuma ya box, bisigaye bigoye. Cyangwa ubone bafashe icyemezo cyo kuba yafata icyemezo agaca ahantu hagoranye, ni ibintu bigoranye cyane. Nujya kubikora abikora
nabi ugasanga bikoze mu gihe kitari cyo, ugasanga akoze ibintu nyine biri ensin, ugasanga ntabwo ari ibintu bya fresh. So rero ibyo biraza gusura ku ikipe ya Manchester City cyangwa no ku batoza bo muri iyi minsi, barimo baratuma abakinnyi badakina umupira ubarimo, ahubwo gusanga bari gukina tactique z'abatoza. Ugasanga nyine hari ukuntu umupira umutoza agukinisha we yubatse, ibintu byawe rusanzwe uzi gukina ntabwo bigaragara. Kuko niba muri kubireba neza muri kubona ko Partey iyo akinnye ahantu akina neza. Ugasanga Matheus Nunes hari ahantu bari kumukinisha no kugerageza kuyiga bundi bushyashya kurusha uko hari aho yari asanzwe azi. Ibi ngibi byagiye bituma abakinnyi ba Calvin Phillips baraburiza bagapfa bakarangira. Ugasanga abakinnyi benshi bagiye batandukanye kubera imikinishirizwa mibi, kubera tactique z'umutoza mushyashya kugenda bahinduranwa, biri gutuma abakinnyi bagenda bangirika bakava muri intuza. So ubwo rero icyo nashaka kubabwira ko Man City gutsindwa kwayo muri iyi minsi ntabwo ari ukuvuga ngo nuko ibabishijwe cyane. Nayo niba mbabwira ngo Guardiola ntabwo yatwara igikombe uyu mwaka, nta nubwo iyi race akwiriye no kuyireba, ahubwo akwiye kureba ukuntu yagarura ikipe ya Manchester City mu murongo ikwiriye kubirimo. Bitabaye ibyo iraza gusohoka no muri Champions League uyu mwaka, iraza kugenda ajya pata kitu, nta kintu iri buze kwibonera, nta kintu na kimwe iri buze gutoragura muri buno Burayi, kuko ibintu irimo irakina nta muntu utamutsinda uyu mwaka. Kuko urabona ko wagira ngo nta n'ibisubizo afite. Abakinnyi bari gukina nk'aho bari kwishimisha, wagira ngo bari ku mazi, wagira ngo bari kurya amafi n'inkoko, wagira ngo bari kunywa intuza, bari kwinywera amavin, barimo baracelebrating nk'ibintu bagiye bageraho. Ntabwo uri kubona ko bakina bafite ambition, ntabwo uri kubona ko bakina bafite nyine ikintu bararikiye, nyine ikintu ubona ko batumbereje. Nta Man City twari dusanzwe tuzi. Ubwo n'uruhande rwa Manchester City urumva nyine bandaga ijwe bakubiswe, ariko tunyaje no ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal yateguye umukino neza. Arsenal yari bizi neza ko Liverpool ejo yatsinze. Gutakaza kuri uyu munsi byari kuta bituma hajyamo ikinyano gikomeye, kandi Arsenal iracyavuga ko igikeneye kino gikombe. Ikimenyimenyi Arsenal ubu hasigimo amanota 6 harimo gusa Liverpool ifite ikirarane. Mbibutse ko Liverpool imaze gukina imikino 23, Arsenal imaze gukina imikino 24. Amanota yo ubu kinyanye n'amanota 6. So ubwo igisobanuro cy'ibi bintu rero ni ikihe? Igisobanuro cy'ibi bintu ni ukuvuga ngo Arteta yinje muri umukino abizi neza ko awukeneye. Yego nk'ibisubizo nk'ibyisi yose maze iminsi mubwira ukeneye umwataka pe biragaragara, akeneye umwataka. Ira force 9 sinzi niba azakomeza gupushinga ngo bishoboke. Ariko nanone nawe abataka muri iyi minsi akeneye barahenze. Ikindi nta muntu wanga kurya ifi ngarye akarya ibishyimbo cyangwa akarya ibindi bintu biri ku rwego wenda rutari hejuru, wenda bitari ku rwego rw'iyo classe, ariko byanze. Tuvuga ibishyimbo ikiro kigura 1000, ifi ikiro kigura 6,000. Ntabwo wakanga kurya ikintu cy'ibihumbi 6,000 ari uko utagishaka cyangwa ari uko ukibona ukakiyangisha ukajya gufata imigi. Nyine nibyo bisubizo bihari kwa Arsenal. Birashoboka ko muri secteur ya staff hari ibintu bitarimo biravamo. Gufata miliyoni 150 cyangwa miliyoni 120 cyangwa miliyoni 100 ukazigura Osimhen, Isaac ngo ni iry'itanu, Oriya batwinze nawe ndatekereza ko ntago bamuguhera munsi ya miliyoni 80. Kandi umva aya n'amakarita atagenda arutana. Sinzi niba Arsenal ari turi kwangura bataka cyangwa se ari kubona aho kugira ngo umwataka no tuzagiye kinaza kumufasha, yatuza akazagura umwataka muzima. Ikindi ari kuri pressure y'igikombe, nibyo amaze imyaka 3 akurura, imyaka 2 ari wa kabiri, undi mwaka sinuka neza umwanya yabaye, ariko uko biri kose afite aho yavanye Arsenal, afite naho yigejeje. Ikindi kigaragara uyu mwaka aracyari kuri race, kubera ko nka Liverpool urabona ko iri gukina neza pe, ariko ntago turayibona Liverpool yahuye na ikeneye second choice, I mean ikeneye igisubizo cya kabiri, andi mahitamo ya kabiri. Ngo ubone nyine yahuye n'iriva gusonerwa ibya mbere yakoreshaga, ikeneye none ubundi buryo bwa kabiri ngo turebe ukuntu ibyitwaramo. Ndavuga mu buhe buryo rero? Ndavuga mu buryo bwo kuba yavunikisha nk'umukinnyi nka Virgil cyangwa ikavunikisha nk'umukinnyi Mohamed Salah. None turebe ko Liverpool ikomeza igakurura igatwara igikombe. Ndagira ngo mbibutse ko ubu ngubu shampiyona hageze bageze ku munsi wa 24. Liverpool igeze ku munsi wa 23 ifite ikirane cya Everton, Merseyside derby. Ni kuvuga ngo imikino Liverpool isigaje imikino 15, Arsenal isigaje imikino 14. Ni kuvuga ngo Arsenal mu mikino 14 isigaje harimo amanota 42. Liverpool mu mikino 15 isigaje harimo amanota 40
niba mbitekereza neza ni 5. So harimo ikinyuranyo cy'amanota 6 n'umukino w'ikiraranye. Arsenal irasaba gukina imikino yose ikayitsinda nk'uko yabitangiye uyu munsi, ifata ikipe ya Manchester City ikayitsinda ibitego 5-1. Arsenal Arteta yarabize neza ko gutakaza umukino ariko kuva kuri race y'igikombe. Byagenze neza, yabikoze neza. Yabaye umutacticien, yabisomye neza, yabonye adversaire aho yacikiye intege, abariho amwegerera. Nshimira Arsenal, nshimira Arteta, nshimira abakinnyi b'ikipe ya Arsenal ku bitwaye kuri uyu mukino. Bongeye kugaragaza urwego rwa Man City, bongeye kugaragariza Guardiola ibyo agomba gukosora byinshi bitandukanye, ariko birasaba n'agatuza, birasaba n'izindi mbaraga zo kugira ngo Arsenal niba ishaka gutwara kino gikombe ikomereze kuri uyu mujyo irimo yagendeye ku mukino w'ikipe ya Arsenal, ntiyongere gusubira kuri uriya mujyo wo kuba yatsinda Man City gutya igakorwa mu mujisho n'ikipe nka Aston Villa. Ako Arsenal ni gute, ariko Arteta ndabigusubira, ni gute umuntu nka Aston Villa utsinda Man City ugatsinda ukanganya na Liverpool ikayigora, wagera kuri Aston Villa ugasanga amanota urayabuze. Erega bura na Wolverhampton wari uyabuze nuko nyine wakoresha ubwenge n'ubundi ukongera nawe ukahita uyihesha umutuku, mukagera bose mwese mukarita munganya abakinnyi, then ukahita uyitsinda kubera ko uyirusha umupira. Naho ubundi yari kudomini, bakunye ntabwo bari kukubabarira. Ni ikibazo gikomeye cyane. Urwo rero rwa Rwanda rwo hagati mu kibuga hagiye hano ibintu byinshi bitandukanye, nk'ibintu byabayemo hagati mu kibuga bitandukanye. Mu kibuga hagati habayemo imiserero, habayemo kubangamirana hagati none ya Magrayes n'umukinnyi Halland. Muraza gukurikira amafoto neza, maze gusubira inyuma byo gushaka ama highlight neza. Arsenal itsinda igitego cya mbere ku munota wa 2. Magrayes yamwaje Halland, arahagaranye muri defense, yamwaje pe. Aya makimbirane ahora hagati ya Magrayes na Halland. Halland nawe atsinda igitego ahindukiza akajisho areba Magrayes arona amacika intege, arangije ahita agenda hepfo aho celebrira, arahagarara atuza azunguza umutwe. Umwana wa Neri, umwana Leo Skelly yatsinze igitego aricara. Muribuka ku mukino wari wahuje Arsenal wa mbere ubanza na Man City, uyu mukinnyi Halland yabajije akakana ka Leo Skelly ngo who are you? Akana rero katsinze igitego kahita kicara bakora ya celebration ya Halland yo kugira gutya, kahita kamusobanuro ariwe kamaze kumutera bawa ya danje ya 3. Inabakura muri game rwose nka Man City. Noneho ibyapa muri stade y'ikipe ya Arsenal byazamutse bivuga ngo be humble, ko Halland babyuka ko yabwiye umukinnyi, nuko nari kumwibuka neza niba ari yarabibwiye Magrayes, niba yarabibwiye sinzi umukinnyi yabibwiye, amubwira ati be humble. Mwabizi neza ko iyo ndirimbo ya Kendrick Lamar ngo bitch down, be humble. Rero abafana b'ikipe ya Arsenal babwiye Halland ati be humble, bandika ngo be humble, munsi bashyiraho Halland, bandika baramumentioninga nyine, bamubwira ati be humble. Niho kumubwira ngo nyine nta kundi wabigenza, nyine uwe mubyizi n'uri butahane, nyine ciringa tu oroshya ibintu tu akebo kagiye bamugarura nyine. Nuko umukino wa Arsenal rero nibyo byawuranze, byatumye Arsenal kugeza kuri izi saha yongera kugira icyizere cy'uko yagira ikintu ikora muri uyu mwaka, dore ko ubu ngubu byahise bifata Arsenal bituma ijya ku mwanya wa 2 n'amanota 50. Liverpool ikaba ku mwanya wa mbere n'amanota 56, ifite ibitego 56 yinjijwe ibitego 21. Ni Liverpool mvuga. Arsenal ifite ibitego 49 yinjijwe 22. Ubwo nyine Liverpool yizigamye ibitego 35, noneho ikipe ya Arsenal ikaba yizigamye ibitego 27. Iyi shampiyona nakasa mutwe, harimo ikinyuranyo cy'umukino umwe. Arsenal ifite umukino irusha Liverpool, ariko Liverpool umukino wayo ni wa Everton, nabonye yanagarutse ba Calvert Lewis Merseyside derby. Ese birashoboka ko uyu mukino iriya kipe ya
Liverpool izawutwara, reka tubihanga amaso turebe uko bizagenda. Ni umunsi wari waranzwe na Brentford yari yakira ikipe ya Tottenham, ariko ntibyagendekeye neza. Tottenham yenyerutse ibitego 2-0. uwo bita Janet w'ikipe ya Brentford yaje kwitsinda igitego ku minota 29, n'uwo bita Papesari aza gutsinda mediateur w'ikipe ya Tottenham kuri pass ya Son, aza gutsinda igitego cya kabiri cy'agashingura cumu kirangiza noneho neza icumu mu rubavu. Umukino urangira gutyo Manchester United yakubiswe n'inkuba nyuma yo gutsindwa na Crystal Palace ibitego 2 iri no mu rugo, byose by'umutipe witwa Mateta, Jean-Philippe Mateta, arangije ivunikisha n'umukinnyi Buchaman Leandro Martinez aza gutaha yavunitse. Ubwo rero igisobanuro kivuga ko ikipe ya Chelsea ejo nibwo izamanuka mu kibuga aho izakina n'ikipe ya West Ham ku isaha y'isa 4 kuwa mbere. Saa 4 kuwa mbere Chelsea izakira ikipe ya West Ham. Ndagira amabwire round 25 ukuntu izaba imeze. Brighton izakira ikipe ya Chelsea ku isaha y'isa 4, azaba ari ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Ku itariki 15 Man City Leicester City izakina ikipe ya Arsenal. 15 Aston Villa izakina ikipe ya Ipswich. 15 Fulham izakina ikipe ya Nottingham iryoshye cyane muri iyi minsi. 15 Manchester City izakina ikipe ya Newcastle. 15 Southampton izakina ikipe ya Bournemouth. 15 ikipe ya West Ham izakina ikipe ya Brentford. 15 ikipe ya Crystal Palace izakina ikipe ya Everton. 16 azaba ari umunsi ukurikiyeho ikipe ya Liverpool izakina ikipe ya Wolverhampton. 16 ikipe ya Tottenham yakira ikipe ya Manchester United. Iyo niyo mikino izaba ihari muri ayo matariki muri weekend itaha, nako azacamo icyumweru kimwe kugira ngo iyi mikino izabe, dore ko azaba harimo haracamo n'amashampiyoni zirige mu byo byumweru bigiye kuzaza. Si iyo shampiyona gusa yari yamanutse, habaye n'undi mukino muri Espagne naho shampiyona yari yamanutse cyane, aho ikipe ya Barcelona bitayoroheye yaje gutsinda ikipe ya Deportivo Alaves igitego kimwe cya Lewandowski. Celta Vigo iza gutsindwa n'ikipe ya Valencia. Osasuna iza gutsinda ikipe ya Real Sociedad ibitego 2-1. Aka kanya turi kuganira Real Betis irimo irakina n'ikipe ya Atletico Club. Ejo kuwa mbere ikipe ya Girona izakira ikipe ya Las Palmas. Ubwo rero ni gutyo amashampiyona agiye amanuka, ndetse no mu Butaliyani amakipe yari yongeye nayo ari gukina. Ikipe ya Juventus yatsinze ikipe ya Empoli ibitego 4-1. Umukinnyi waguzwe ahangaha muri Juventus avuye mu ikipe ya Paris Saint-Germain uwo bita Rani yaje kwitsinda ibitego 2, n'uwo bita Vlahovic aza gutsinda igitego cya gatatu, uwo bita Francisco Cancelosio aza gutsinda igitego cya 4. Juve ibona ibitego 4-1. Fiorentina yaje gutsinda ibitego Genoa 2-1. Miras inganya n'ikipe ya Inter Milan igitego 1-1. Naho aka kanya live harimo umukino wa Roma n'ikipe ya Napoli, ubu ni igitego 1-1. Cagliari ejo kuwa mbere izakina n'ikipe ya Lazio. Bundesliga nayo yari yamanutse, buretse ko hari harimo imikino yoroheje idagiye ikomakomeye cyane. Umukino wari urimo usa nkaho ukomeye ni Eintracht na Wolfsburg, aho byanganyije igitego 1-1. Bayer Leverkusen yaje kunyagira Hoffenheim ibitego 3-1. Nuko amashampiyona yagenze kuri uyu mugabane w'Uburayi. Rero Man City ikibayeho irayihondaguwe, ikubiswe. Ibinyamakuru biri kuyataka, nayo ntago ari yabihisemo, no gushobozi bwayo. Arsenal iraye neza. Abafana ba Arsenal ndagira ngo mbabwire ngo murana n'ibyishimo, mumererwe neza. Nanababwira kano kantu, ibi bintu mubikomeje gutya nkuko nabibabwiye, mufite ubushobozi bwo mwatwara igikombe uyu mwaka. Ahubwo ikibazo nuko muzongera mukagira ibibazo by'imvune cyangwa se mukongera gutakaza. Naho ubundi mugumye muri uyu murongo murimo, nta kabuza kino gikombe mwagitwara Liverpool. Rero mukomeze gukurikirana iyi channel ya Dako Sport Show, mukomeze kubana nanjye, mukore subscribe, murebe ikiganiro mukirangize. Ndabasaba ko mukomeza gusharinga kino kiganiro, mukore like, mukora ama comment munsi muri comment section.
mumbwire ibitekerezo byanyu, mumbwire icyo mvuga ibyo mba mutasobanukiwe neza. Ndagira ngo mubwire ngo ejo ni gahunda, ni kubasanga ku mihanda, ndashaka gukora street talk, aganira n'abafana kuri Arsenal n'ikipe ya Manchester City, abaza abafana ba Arsenal ukuntu bari kubona iyi sezo izabagendekera. Bararikiye icyo kiganiro gikurikiraho. Ndarabibutsa ko transfer zo ntizigera zihagarara, hasigaye umunsi umwe n'amasaha makeya kugira ngo transfer zirangire zo muri ukwezi kwa mbere. Icyo nababwira cyo rero, mukomeze kubana nanjye, Imana ikomeze kubarinda. Ni umuhondo mwigi Merikire muri bombe Diamond mu mabuye y'agaciro. Ndabakunda cyane, hasta la vista. Imana ikomeze kubana namwe, ukomeye cyane, wikiyemera, wowe nawe woroshye, menya ko nta hantu hamwe wava utava ngo ugere, nta hamwe batagukura ngo ukugeze. Imana ikomeze kubarinda rero, ndabakunda cyane. Icyumweru cyiza, mutangire uwa mbere neza, mujye guhiga muhaye muronke. Hasta la vista aho muherereye hose. Bye bye, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde. Bye bye.